Kurumjeri ISTV Pauming Tabiri Besingutaram Nocheri and Batamaru Pau United Tribal Liberation Army Kada Nipumanga Kulai Konan surrender to Cray Paleldagi Yamla Badrak Konan Fakiba Army Colonel Ajay Chaudhry Alamio Hum Court Bell Pikre Amade 9 Governors Cup Fencing Championship overall team champion Upak Yamgaino Cray Pau Sundarung Pijari Bharat Sarkar Madi State Sarkar Gar Nakal Hungi Santi Giwari Sanana Bangasi United Tribal Liberation Army Kada Nifugamanga Kulai Konan surrender to Cray Jiribamgi Kadam Talada Leba Electricity Department ki IB the Pangto ki Bathor Maduda Joint Secretary North East Region Sambhu State ki Principal Secretary Home Suresh Babu IGAR South ki Additional DGP Santos Matera Jiribamgi Additional Deputy Commissioner Y Iboyaima Additional SP O Manjoramade Utalagi Chairman SK Thadu Su Thorum Aduda Suruyaki Ngasi surrender to Godaloina Rakiba pistol Taramatoi 9mm pistol Mapan .32 pistol Ani Bad Yauba 9mm carbine ahum Bad Yaudaba carbine ahum UZI Ama shotgun Ani .38 rifle Ani .22 rifle Ama 7.62 mm rifle ama SB rifle ani AK-47 rifle ahum AK-56 rifle ama M16 rifle ani 40 mm lethot gun ama countrymet lethot gun mapan yauna atay nongmay marukaya suloy narki hari Jahi sigi February kungamari da palel da leba thawal commando kangbu amana yamlaba sudoi fidren tablet ka konana fakiba army gi PRO Colonel Ajay Chaudhry yauna mioi ahum amasu court ngasi jail dagi thadokina ba bel pikre NDPS की स्पेशल कोर्ट की जज रोनाल्ड कैशिंग ना बेल पिक्रब सिंह अदुदी ngairangbam ब्रजेंद्र चहिनीफु अपोप लेखिद्रब ज्ञानेश्वर सिंजमई खोनांग फैदेकपी आरके बबलू चहि कुनगमंगा अपोप बिजेन टॉप खोंगना मखोंग कर्नल अजय चौधरी चहिनीफु मापल अपोप लेखिद्रब शशिधर नारायण चौधरी बिहार की मोंगियार डिस्ट्रिक्ट तगे न्यू दिल्ली की प्रताप चौक त लेबनी केस असिग मरी लेना MLA टियन हाउकी की मचानुपा यावना मियोय मरी बेल पिख्रबनी ngasi miyoy humna court bel pibinaba tharaki cherolda ngarangbam brojendrogi oina mahag Indigo Airlines ki customer service the assistant manager oina thabak toba maralai taba misakni jahi asigi February kungamari numit aduda Ajay Chaudhry na mahakpu more phauba chatminasi hairakpadagi chalubani phariba drug sing aduga mahaka mari leina de masigi mathakta mahak English singani amadagi positive patient ama oina ART ge first line treatment piriba miyoy ni pali Amaronda Ajay Chaudhry nasu mangondagi drug fai haibe yakide mahak thamoi sengba misak ama oibaga loinana ijat leina hingba misak amani khawde yauriba posting adu karino haiba mahak khangba leite mahak drug sing adu gamari leina de masing mathakta phariba authority na ek na piriba ngak na chatkadaba provision sing inde haina palli आरके बबलू नसु ड्रग्स सिंग अदुगा महाकमरी लेना दे हाइना पल्ले ISTV न्यूज न फंगबा पाउदा मखोय अहुमबो कोर्ट ना बेल द थादुकप की ग्राउंड नसी अहानबदा एक्यूज अहुमसी थामरी हेना जेल द लेरे अदुना थादुकप यारे अनि सुबदा मखोयदगी फाकिबा टैबलेट सिंग असिगी मराल लेबे सिंग असी सही तरागी मखादा दंदी फंगनी अमदी केस असिगी चार्ज से थामरी हेलबा फाउबा कोर्ट थागलकते हाइना हुकुम अदुदा पल्ले लंबी की मैदान सिंह थाबा उपांबी सिंह असम राइफल्स न यामथटपदा MLA बिरेन मतुंगदा तौदनबा पौताक पिखरे मणिपुर सरकार न इम्फाल सिटी बु ग्रीन जोन एरिया ओहनबा उवा थादुना अकनबा थबक पाइखलबसु कुंथ्रा सुबा असम राइफल्स न मफम मरांग खंगदना उपांबी सिंह यामथटपना चाउना अपनबा ओइरे ngasi kuntra suba sam rifles ki team amana mantri pukri maikai ge lambi gi medan sing da thari ba upambi singe maru ebas team yamthlaga masa oina thamba thengnaki yamthlaba masa sing adu sorok to chaithokuna adumak thamba ISTV news na thengnaki medan da thari ba upambi sing asi yamthat pi thabak asi ngarang dagi hona chatharakpani tidim maikai gi lambi da su asiguma upambi sing yamthat pi thabak asi thengnari ngasi mantri pukri maikai da mapamarang khangdan upambi sing yamthat lambada MLA N Birena Kuntra Subasam Rifles ki mari leinaba officer da matungda tawdana bakan wafam thamki officer aduna asing mathabak asi matungda tawraroi haiki MLA Birena global ke oina climate change ki achauba safu leiringai cherak asida asigumba thabak chatharak pasi aran bani makoi bu education pi bachangi Assam Rifles ki safety ki damak praja sing shiu haibe yaroi haina akan bagwahi season aduna chaike सिर्फ तुम्हारा सिक्योरिटी में देखो हाँ दुनिया का देखो ग्लोबल वार्मिंग देखो स्टेट का इशू देखो ठीक है ऊपर का बिल्कुल ऊपर भी इसी में कोई ना था ना बहुत मतलब कहीं हम संगे
yang mana hone adu moi security ki ne ka khale adu tawno hai bani da makha sengto yai ka su kai de matun ka khala ga de adu di moi ki security ki da khoi ma dum sigadra sini da sagal la ko henkale global warming nei di ba de ki khoi manipur ke am sare ni bhat ta hai bani da ana masi kita moi de education bibi ho adu ne ko SBI Segmai Branch Naharol Lesemba Club Thangmaiban Sinam Lekai Madi Maniwood ki Mio Singna Charao Singda Uchara Kaya Thakre SBI Segmai Branch ki manager Kishorjit na Ainga Sagi Khal Kahinda na Thamnaba Pandamda Thabak Asi Paikat Pani Haiki Sine actor Gilgi President Lokendra na Maniwood Nam Hau Sagi Phibam Kannaba Pandamda Khongthang Asi Lokat Pani Haiki Akhoi lamdam asida Grow Green gi campaign ama chathabada akhoi na mateng pangjabani Tasengnamak Maniwood football team na mayam gidamakta praja gidamakta angam mateng pangtuna angamba campaign chataduna lakli mathang chatharakigani haibi afam doina thamjari Lesemba Club ki President Pratap na Chairao Singh ki Phajaraba Saktam ngaktuna thambaka loina na Mahosagi Phibam Kaihandana Bapandamda Uchara Thabagi Thabak Asi Paikat Pani Phongtoki Manipur da ref tobugi wathok hanthabelai ngasisu Lamlai Police Station ki manung chanba nungoi makhalaikai da class 3 khaktamak tamlibi chahi mapalom surabi nupi machama yumthang nana laiba laima pokpam athemba alias Amarjit Koba chahi kulum suraba mioi amana ma ki mayumda izat mangan bikre January ba athemba Lamlai Police ta miyamna sinakre nupi machado Rims Hospital pukhatuna medical checkup chathakre ISTV News na phangba paugi matungina ngasi ayuk pung nipal makhairom taba matamda nupi macha asina yumlo nana lairiba athembagi yumda makhuragi macha nupa loba chatpada imungda pusilaga izat mangan kibani hari thaudo da angang adu bleeding tawbadagi athembana mina hangaklabadi chaina thinbadagi sokhibani hayu natrabadi hatkani haina ki halaki hari yumlo nana laibi manglembi kawbi nupi amana changsinduna yenglubada angang asi izat mangan bikre haiba khanglakibani angang adugi mapa thongnauzam ibungona phongdorokpada thaudo asi yamna pende January ba mioi phaduna chairak pigadabani haiki mahangna haidokonu chaini thinbani hayu haidana angang jida meli menba matungina mayam khangnarakna mahaksi sumba licha chajachi ramdabana matungda sumba thoknaba thaudo asi thoknaba miyamna pidingba mahaki charakchi pipi Laloba thibagi mingda Bishnupur Commando gi kangbu amana ngarang numidang ningthaukhong ward number 6 ke councillor gi yum yauna atopa yum kharada changduna pochai kaya amangata thoalamle thaudo singarang numidang pung mapalom taba matamda thokibani ngasi ayuk thodok thokpamda police laktuna kari amangata thokhrabagi haina yengsinkhre thodok thokpamdagi phangba pawgi matungina Bishnupur Commando gi civil dress set pa kangbu amana ngarang numidang pung mapalom taba matamda hanboina ningthaukhong ward number 6 ke Councillor Oriba Ningthauzam Premilagi yumda changlaktuna laloba thibagi mingda yungi pochai thugaibaga loinana nupi singi masa sokpa phawbo yawrong ki hari masing matangda imungi nupi singna penda wafam kaya phongdorki amaromda Councillor Premilana phongdorokpada commando singna chatharamliba thawong adu rajniti gi thawinsin oigani asiguma thabag asi matungda amuhana tawhaningde haiki Ward number 1 gi councillor Angum Tombiyauna thodok aduda hakthengna na thengna hoba nupisna phongdorokpada Ningthaukhong municipal council gi chairperson gi matangda chayetnaba leiringai cherak asida commando singna councillor gi yumda laloba thibagi namada amangata thoalamba amade nupi gi masa phawba soklamba si yaningde thawong asi kanagumba kharagi thawinsin soidan oigani haiki Content hai aduga nung angang sa bakoi kamsan inyang nung pase nung mainang namdana adagi hando furi le ban ta pai dana tamo nupi angang adi tap pai bino hey nung mainang tapura ang han si bagda phu ge tawe moina rak dei mu ba sa angang sa di khang te pak angang ni isin na thong kai taw re ko ai si ne ye trang ka ko oni illi man suni ba sin na kai ni bu ho lai tre no ko thi lai thi thong thong dana no ka do bu ni khu dan no nam si kari manong gina mi sang de no yen mo yengo phaka ga do yo wan hai le bana adu go ji kha ba se la ga ma yu ta ma tha ga bu se ka pha yo la no ji ko so ni pa ro sin ne ai kara ni pa no mang le khu ji khang de u de khu sa la da sin ba no mai ka go mi ai tha mo la ta ma thu ga ba ni pa sin ma yu ta ma tha commando e ko kha bana magi baro phau manung sida kana gumba arot pami changre haisin nare harga nupi angang ngakta ne sida leiri bache matam sida masana khulai paire harga angang sing sida dap tawba nupi angang sing sida changu kholu harga phamung de inchen ba angang sing chena nupi dai khoi da wangang pham thokte
नखोइन हाइनिंग बवा तो हायो हाबदा नोमैना कापके तौबा थोंग थुगाइरम्बा थांमै लेमतोन थालम्बा खुदिमंग लोने थुगाइरम्बा मसे खो यामना पेंदे अदुना राजनीति को ओइबा कांगलोने मछि तसेंगना हायरगदी हंदोकपियो मसे जारगदी नत्रगदी मसिदो खुथोंगना बथोललगदी अमसमसु खुथोंग चादबा नुंगाइनतबा हाबिदु ओइरकनी अमरमदा हानगी मिनिस्टर केएस जीबोना फोंदरोकपदा कमांडो सिंह अदुना महाक मसागी मयुमदा फावब चंगलमखे मरी लेनदबा वाफम कया हंगलंबा अमदे काउंसिलर गी युम यावना अतै युम खरगी पोचै थुगाइरंबा थवंग असि मथोंग हुक्तबा थबकनी असिंगबा थौदोक असि थोक्तनबा चीफ मिनिस्टर अमदि होम मिनिस्टर ना यंगसिनहनिंगी हाइकि yam nuai tapi pung tara mati matung dan nung so kan tai thong hang do na lao re adigi asida numai mo konta drai numai di lega asida kanang ka pani kamando la kwa army la kwa kanang ka pino numai mo kon ani ta prasum de naron jinsin la na jum da pura terrorist ki state terrorism ko police na do mani to gud behavior na te hanak ta so lai ga mo phone ai sa jaw ai ma na ba na even पुलिस की बिहेवियर दूसरा तन को तरफ तो जेंगे के खोच गया दवा दूचंग अगर पिछक से लेब की रहा शांति की लंबी दा कबुई सलांग माय बाहाय न मिंथोन बा डीएल कबुई न इबलाइरगा से मिलाल न मतम चुपगी ओइना थिंजिन न फिरेप लेरे हाइबो वाफमसी मतम सांग न लमुक न रुरबा डीएल कबुई मसामक तसेंग न मेकअप थोकले हाइना आइबसिना थादोरपा चेरोल असना खंगलगले मसीगिदमक मिलालबो तविमल खंगबो लगले लाइरिगसे चिंगतम नुंगसिननबा मरी पुरकनबा इतिहास की वाफम पुथोरपगी वातने अमकपा अमत लैतन इखिबा लाइरिक निहायना आइबसिना खंगलगले हौखिबा तांग कुनगनिपाल दा प्रीतम अमदे महाकलोइनबा मियोइसिंगना रेप तौबिख्रे हारिबा थौदोक अदुगी मतंगदा अचुंबा वायल बिचार चथबिनबा जेएससी की को कन्वेनर ज्ञानेश्वरी ना पाउमिसिंग फोंदोख्रे ngasi kakulong da pangthokiba paumisiंग unaba duda convener kakomlulu kamai advisor mem chaube lairik laima amade sakina chingba miyo singna sargyake kakomlulu na phongdokhibada city police ki orsi amade io na minambangange amade achumba tawde haina maral sikhi police singna aseng bathabak tawrabadi crime handarakadabani haiba wafam sing phongdokhe case asigi matang da phone da mahapu ki halakpa laire haiba wafam phongdokhe haukiba tangmapal da tumina juvenile court puthokhiba thawong asianing de judicial magistrate first class na statement lawkhibadu achumbani phongdoke ज्ञानेश्वरी न मखा तारदुना एन प्रीतमसी जुवेनाइल होम द थमजिनबे यानिंग दे अचुंबा इन्वेस्टिगेशन मरी लेनबा सिंगना चथबियु तांग कुनगो हुंदोइदा जुवेनाइल कोर्ट पुथोकदौरिबा सिदा अचुंबा तौबियु मदु नत्रबदी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन मयामना पुनसिलगा सेंबा जेएससीना मखल मखा कयागी खोंजंग चंगसिलकनी फोंदोके संगीतागी केस पाइबिरबा आयो अमसुंग ओसी सिटी पुलिस ना मतुंग ताबा सिददी अचुंबा इन्वेस्टिगेशन चथबिदुना इमा सिंग अमसुंग प्रजा सिंग अवाबसी मतेंग पांगबियु नैना बलैरगदी सोइदना मणिपुर मियाम गलोइना ना जेसिना कनबा खोंजंग क्या चंगथरकनी मणिपुर दे क्राइम मसे मुदत्रिबाव अखोय हनबलैतना संसिनगनी लागिबो अगस्त 13 इराय नुमिता मणिपुर मदे अवांग नोपोक लमदमदा थमलिबा आफसपा लौथोको हाइदुना इंग्लिश सिंगनी मरीगी अगस्त 13 ता मसा मतोम तमई थादुना थवाई थाखिबा पेबम चितरंजन मंगांगना लैखिदबा नुमित अदु निंगसिंगबा मसुंग मियामना इकाय खुमनबगा लोइनाना हैकल लैकत तंबगी थौरम अमदे मियामगी मिफम अमा एमएसएफ ना पांगथोकदौरे नुमित असिबो एमएसएफ ना चही खुदिंगी पांगथोकपा थौरम अमा ओइना स्टूडेंट्स मार्टियर्स डाम टू एक्सेल राइट टू लाइफ हाइना पांगथोकतुना बिष्णुपुर कैथेल अमसुंग इम्फाल गे तखेलंबम लैकायदा हैकल लैकत तमलबा मतुंगदा मियामगी ओइबा खोंगसत अमा चटलबा मतुंग थाव ग्राउंड दा महिरोय अमसुंग मियामगी ओइबा मिफम अमगा लोइनाना ब्लड डोनेशन कैंप पांगथोकनी थौरमसी जिरीबामदसु पांगथोकनी लेबाग मियामगी मतेंग लोइनाना माइ पाकना पाकसना पांगथोकपा ngamnanaba मियामदगी अंगम मतेंग लौबनी मियामना अंगम मतेंग पांगबिनबा अपील तौरी थौरमसी मियामना मपुंग फाना सरुक यानबा कार्ड लिपलेट चाइथोकपा पोस्टर कैंपेन होर्डिंग्स एडवर्टाइजमेंट पब्लिसिटी कैंपेन न चिंगबा पांगथोकनी हारी कम्युनिकेशन एंड कैपेसिटी यूनिट PHED na sinduna nomgi oiba Nirmal Bharat Abhiyan gi matangda sensitization program ama lamphel da leba communication and capacity development unit ki hall da pangthokre thormatu da Imphal West Jilla Parishad ki adyaksha CH Bijanti CCDU PHED gi director L Swamikanta made atai official sing yauna pradhan kyasu sarugyake स्वामीकांतना थौरम अदुगा मरी लेना फोंदोखिबदा निर्मल भारत अभियान की मरोइबा पांदमदे लूना न लैदुना लैना तिना दगी ngakthokpani प्रधान सिंहनसु मसी पांदम फंगनबा थबक पाइखत मिनसी हाइके
Chief guest oikiba CS Bizentina khungangi lamda laiba lairaba praja singda phangangadaba khudong chaba sing mapung phana phanganduna lu nana lairabadi laina tina kaya dagi ngakthok pangamgani haiki ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯔꯨꯔꯦꯜ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯍꯥꯎꯁꯍꯣꯜꯗ ꯁꯥꯕ ꯉꯝꯖꯗꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯐꯦꯁꯤꯂꯤꯇꯤꯁꯤ ꯄꯤꯔꯀꯥꯟꯗ ꯍꯥꯎꯁꯍꯣꯜ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯑꯅꯥꯟꯕ ꯂꯩꯇꯤꯜ ꯑꯃ ꯊꯝꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯐꯕ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯅꯥꯗꯅ ꯂꯩꯕ ꯐꯤꯕꯝ ꯑꯁꯤ ꯑꯣꯏꯔꯛꯀꯅꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯉꯁꯤ PhD ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯒꯤ ꯑꯦꯛꯖꯤꯀ꯭ꯌꯨꯇꯤꯚ ꯏꯟꯖꯤꯅꯤꯌꯔ AC ꯏꯟꯖꯤꯅꯤꯌꯔ ꯌꯥꯎꯕꯤꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯛꯅꯕ ꯏꯁꯤꯡ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯈꯨꯡꯒꯪꯗꯗꯤ ꯇꯣꯇꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯐꯪꯗꯦ ꯑꯌꯥꯝꯅ ꯄꯨꯈ꯭ꯔꯤꯁꯤꯡ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯄꯨꯈ꯭ꯔꯤꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯗꯁꯨ ꯑꯐꯕ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯆꯪꯕꯤꯗꯨꯅ ꯑꯐꯕ ꯏꯁꯤꯡ ꯐꯪꯍꯜꯂꯛ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯥꯗꯦꯗꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯌꯥꯏꯐꯅ ꯂꯩꯕ ꯏꯔꯝꯗꯝ ꯁꯃꯥꯖ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ Amjogi Standing Committee na Home Minister Gaikanga Mamadi Works Minister Ratan Kumar Unakre Minister Ratana Manipur Press Club ki award abasing semjin sasina bathabak paikhat lagani haina khangalakpaga loinana Department ki engineer thaduna Press Club ki phibam yengsin kre hairi amaromda Home Minister Gaikangam ka unabaduda Minister na media na Manipur sarkar na paikhaliba chawkhat thorang ki thabak ki mathakta private sector ki lanai entrepreneur singna singthaningai weba mongda state asiki miyam gi seva tawribe singbusu पुथोक्तुना लेबाक मियामदा खंगन बियो हाइना फोंदोरखरे सरकार अमदी मीडिया की मरकता पाव फाउना दबा लापा मतमदा अतोपा थर्ड पार्टी अमगी खुद चंगलक्त्रिंगैदा पाव फाउदोकनदुना अफबा मरी थमननबा होनमिनसी हाइबा वाफम नाकलनीना फोंदोकनखरे Imphal East Police Commando na ke CPMTF ki Laitul Maring Koba Yaifarok Maring Village tagi miyoi maruhum yauba 9mm pistol amaga konana fare haina Imphal East ki SP na thorokpa cherol mana khanglakli Manipur Sociological Society inaugural function ngasi GP Women's College the Pangthokre Department of Sociology GP Women's College amadi Manipur Sociological Society anina punna singduna pangthoki bethor maduda GP Women's College ki principal K Chandrasakhi Nagaland University ki Department of Sociology ki former head of department Professor KSH Rajendrana athoiba mithunglen singh oiki Thorongka mari lainana principal Chandrasakhi na haikibada sociology haibasi mioibagi punsi mahinga yamna mari lainaba subject amani masibu ningthina khangba haibasi tangai fade haiki requires a sense of history, other cultures, then the interconnected sense of history and the other social life and the different frameworks of thoughts. Thobal District ki Kaksing Subdivision ki manung chanba Sora area da CRPC ki makhada mioi manga dagi hena punbada athingba thamkre hariba mafam sing asida chai nung amade tongan tongan ba asopan amade asiana thon bayaba makhal amatagi khulai sing puba yaroi hari Thobal District na thokiba hukuma sing matungina makhata ba order thokriba phauba athingba si chanagani hari Changangai Uchekonda Leba CH Ibohol Institute for Mentally Retarded Ki School Campus ta Sakhangdaba Singna Bomb Langsilamba Thombo Yaningda Fongdoktuna Changangai Uchekon Community Hall da Wakan Mifam Chathakre Sarkiba July gi tang tara manga gi numidang wairam pung marirom taba matamda bomb asi langsilamba oiramgani hari ngasi gi wakan mifam atuda maira paibi my bell EYVT club ki members sing amadi school asigi mahiroi yauna nursing school gi mahiroi ke asu sarugya ki Uchekon mera paibi chokhalu ki president Madhavina thawongasi kanana karigidamak chatharibano miman nadraba singna tamliba school asida matungda amona singba thabak chathabigan haiki Ladibo jazing a piece head bidding sina Mujibukara the Sogi the Karak yan Tarana so one of one another Pukatan of Honor was the Karamba Pienda Ba Karido later because Sini when hygiene Sikitan Piende Imana Mara Paipi Maui Bigi when the Kaiji when the Kai Manuda Jeribani Anganji Kosu Kuzelo in a Tauri people Jessida Imao Kitandi Simatang Piende Sikatani Masimatunda Amona Tawidaba. Jingmerong the Leba Manipur High Court ke complex ta High Court ke Chief Justice Ave Manohar Saprena Post Office Mahangdokre Thawamadu High Court ke Justice M Koteser Yauna Post Office ke official Amadi Mioikiana Saruyake Post Office Asina Speed Post Amadi Registrar Yap Post Yauna Tongan Ba Kudong Saba ke Afangan Gadori All Manipur Christian Organization ki luchingba mawariba Samuel S. Wi-Fi na UPSC na lauba Civil Service Examination da mai parlakpada All Manipur Christian Organization na haraw tayamba phungdopagi thoramama New Lambulel Imphal da pangthokre
Major Anand Kanti Kawamana Luchingba Kunganito Subasam Rifles ki Kangbo Manangarang, Jiribam Police Station ki get Kaukaiduna, Nampu the Changlakuna Manipur Police ki additional SP Amayauna Atekea Puchaiduna Chataram Libata Wongadu, Icham Chamba Paunate, Mayang Lan missing Asina Lamdamasi the Tamliba Makogi Wakal Midiangadu, Mayek Seng Utopani Haina, Aina Tinkraba UNLF na Pundorkli, Lubasi Senior Publicity Officer KSH Yohabena Torpa Cherol Amada, Mamang the Pist suspension of operation amasung surrender drama kayagi marumda yoktuna thamlakpa kayaga punduna yawalup sungi mingda mihat mipun chathaba migi mayumda bom langsinduna nomai kapsinduna senkai tungkai tawminaba phanglakpa sel yenabana chingba khunai miya masibu aki tujungbana lahatuna thambangamnanaba chatharakpa thawong kaya adu hena mathi phonglakpani asigba thawong sing asi mediana sumayek sengna phongdoktuna lakli handaki asisu kunganitoi suba Assam Rifles na surrender drama Gidamag Yoktuna Thamba, Utala SK Thado Faction gi General Secretary ni Haiba, Psychoha Guite Amadi Atay Mahaki Kongloi Singa, Assam Rifles ki personnel Kharaga Manaraga, KRAU ki Mingda Jirigi Oil Pump Amada Granite Thamjinduna, Sello Nanabahonabadagi, Manipur Police ki Kangbo Amana, Psychoha Pahoraga Atay Nanantoktuna Chen Kibani. Assam Rifles na Sainyo Guite Haina Asengba Maming I card Pidana crime kaya the seasonary ba Psycho How Pau Basina Kunganito Suba Assam Rifles ki Arwan Batawong Adu Loina Sabak Pakalaklabani Haina Pakalaklani Haina Pakatuna Assam Rifles ki Major Anand Kanti Namhaki Kongloi Singh Puduna Laklaga Nampuda Psycho How Manipur Police ki Makutagi Munnaba Honaraki Civil Administration da mateng pangnana bani haiduna India gi laingak mapo masung lan gi makok sing na haijarabasu makoi gi thausilama di thawong da di lamdam asiki miyam gi mihutni haijaba sariba Minister MLA da gi hauraga Manipur Police ki makok thongba officer sing asi Indian Force ki Havildar amana phawwa karisu leitana usitana khali habasi handaki thawong asina ahan banate aroibasu oiroi hairi Jero Simaka Taraduna India ki Langak Asina Miamna Chatariba Aronba Thausil Thawong Sing Ase Aikoi Munna Kangsi Nungtil Pobokta Additional SP Amayauna Police Station Amada Asok Kahenba Thawong Chathabangam Liba Asinadi Micha Miam the Dikari Oigani Akibagi Masakni Masi Ireja Singna Munna Kantabiu Ishabu Langa ki Tamthiba Thawong Kaya Asidagi Kanjanaba Apunba Pangal Sagachi Lamda Masigi Opi Nebiraba Purupja Pumna Magna Amata Oina Apunbagi Pangal Sagat Pangamlaba Matam Data Ning Tambaki Wakal Mapung Pana Kanjabangam Lakani Aikoi Purupja Singna Akuba Midyangda Punsinabangam Daduna Tokai Tokai Asum Lainabadagi Ning Katambaki Wakal Kanbangam Laktaduna Lamda Masida Ning Tam Lalho Kana Chatharamba Maming Leraba Lalho Loop Kaya Ama Mama Itangda Peace Talk Suspension of Operation Tauduna India da Changjabagi Khongthang Lorak Libasina Masigi Kudam Manglak Narakumsi Mikap Tokpa Matam Thinmalle Hari Tribal Youth Council Manipur na Sintuna Naga River Land evicted victims singi oiba free medical camp amanga se July ISTV MBC Recreation Center da pangthokre camp adu tongan ba anaba makal kaya yengkibaga loinana hidak langta kaya lemna PK Lottery Club Polo City SMS Life Care Private Limited Teterai na hidak langtak sing lem na PK Tribal Youth Council Manipur ki convener SC Rising na sarkar na mayumakai thudek pikraba miyoy sing ayambana laifam chapam mapam marang khangdabana laina makal kaya na bayaure sarkar na awaba taraba sing asigidamakta athuba matamda solution ama purakna bahona biyo haiki Government of Manipur na sumaina tauringa di justice purokringa di Tribal Youth Council na Naga River gi missing issue si loi dringa dai koi mateng bangani physically morally koi support kogani hai bisi sumaina chen Tamenglong District ki Khopum site to daidagi Nailin Malangmai chahi yankhai maribu Nepal Suba Gurkha Regiment na tamthina or naikiba thawongbu miyoibagi hak khongaung na bani haina Naga Women's Union Rongmailung Phuwam Khopum Valley na kanaya ningda phongdokre asingumba ain thuaiba sing asigi mathakta mari leinaba authority na thabak lokhatpina ba appeal tori
मिलालना लोल अमदि मयेक चाखटनबा चंगसिलप खोंजंगी मनुंग चना लमदमसिदा आइबे सिंगना पुथोकलिबा मितै लोल की लाइरिक सिंगदा लोनयान कया याउरिबसि सेमदोक नबगी खोंजंग कया चंगसिलगलिबसिदा लाइरिक कया मिलालना फगलखि अदुबो आइबे कया मदि मिलालगा फमिनदुना वाखलोन तामिनखरे मथंगी पुथोरकपा लाइरिक सिंगदा लोनयान याउदनबा कन्न होनजरगे हाइबिरमखि अदुबो मिलालना फमिननबा मतम पिरबा फावबदा लाखिदबा सिंगदी मखोइगी मथक्ता अतमनना मित्यंग चंगबा हौरे लोनयान खंदो पगी मतंगदा लोल की पौताकलोय ओइना खनख्रबा सिंगी अवांग थाकी मिफम अमा अगस्त की अंगनबा सरुक्ता सेम साबा लोइरे मसिदा मिपुम खुदिमंगना सौगतपिदुना मतेंग पांगबियो हारि नहारोल साहित्य प्रेमी समिति इम्फाल न सिंधुरंगसी अइबे सिंगी नुमित थौरम डीएम कैंपस ता लेबा देव लिटरेचर सेंटर दा पांगथोखरे थौरम असिदा राइटर ऑफ द ईयर 2013 एन काली मोहन दा पीदुना इकाई खुमनखरे अइबे सोनामनी डॉक्टर ज्योतिचंद्र सनसम अमदी रंजिता कोंथौ जंबुसु हराव तयाम ओपग लोइनना इकाई खुमनबुतखि ngasi gi थौरम असिदा प्रोफेसर एच बिहारी समिति की प्रेसिडेंट प्रोफेसर पी नवचंद्रना सरुयाखि ngasi numitung mamatung pung tarani thoika minute ni phumangarom chatpa matamda Imphal West Police Commando na KCP Lamphel Kangbugi active worker ama pauna kaithel dagi fare district asigi SP gi cherol amada fagalaba mioi adudi achom bisorje chei kunthra apokpa laikhidraba ibocha khurai tensit road sajor lekai dagi ni hari Manipur University Students Union Revival Demand Committee na sinduna mahiroi singi mifam ama students home da pangthoktuna Housing University asida tangdu leita daba academic prospective ki wafam nataba yumpham yaudaba ona tainaba wafam singda handak media da hundo khunjin tawduna sengdok singjin tawriba kaya gi matang da kupna khanakre amarom da chahi sigi MU Literary Meet Come Patriotic Day Celebration August 13 da MU gi Centenary Hall da pangtholagani Unit Hospital Kungatare Subasam Rifles Club Kungamanga International Manipur Max State Blood Transfusion Council Blood Bank Janims ka khushnaduna nomi oiba blood donation camp ama Kungatare Subasam Rifles kakching da pangthokre camp asida paumising yauna mioi marifu taret na I donate tawki Phagi de yumpham oiba no further to ngasi governors rotalaiba film academy gi officer release tawkre thomasida image magazine gi editor S Ranjan amasung farm gi president S Momon Susaruyaki comedy film asida Joseph Rangilal Kuber Madhubala na chingba yaure film asigi script director madi producer na Rohini Kumar Thodamni Changam Dabidagi Mahiroi Amabu Faraga Izet Mangan ki haiba thaudoka mari leina sem kiba committee na sem dunangasi miyam gi mifam ama singa mathak laikai da pangthokre mifam aduna miyam na mara leire hariba singa dagi task khan ase committee na thizin bada mara leite khanglaba su thaudok asiga mari leina na miyoi ama police custody da leiri banina aseng balangla langjil athubada miyam da khanghalagani thaudo asi task khan amade atai miyoi sing taseng na chenaram labadi laikai na su matik chaba dandi pigani haina warep lokre Ukhrul district ki Choro Khulbu Moreda Myanmar gi lamga onagani hariba wafamasi yabangam loi haina ADC Ukhrul member singna chief minister da taksin kre Kulasi Hill House tax piduna mamangai gi matamdagi Manipuri singna khundarakpa mafamni ADC member amasung Ukhrul district ki miyamna Choro Khulbu Moreda Myanmar gi lamga onabe yaroi hari hauzik sanabagi pau ngasi sanabagi pauda mapalak suba governors cup state level fencing championship ki overall team champion upa kyam gaina oikre Manipur Fencing Association na sinduna Khuman Lampak Indoor Stadium da chatharakpa championship asigi loishinbagi thoramda thongju kendra gi MLA TS Bisharjit Sai NERC gi Director in charge Basumitra PWD ki Chief Engineer Lokan Manipur Fencing Association ki President TS Joy Kumar Madi Dorna Charge Awardee L Ibomcha Susaruyaki ngasi sanaki pa senior gi EP gi final match ta Sai gi S Jayantana unit asima ki S Prenanbo point 12 ta maithiba piduna Jayantana goal aduga Prenana silver lokre women senior gi sever gi final match ta Sai gi W Renina YLDC gi Charispu point 12 ta maithiba piduna W Renina goal aduga Charisna silver medal lokre
थरम अदुगा मरी लेना साई NERC के डायरेक्टर बासुमित्राना मणिपुर दा लैरिबा स्पोर्ट्स एसोसिएशन अयाम्बना एक्टिव ओइबना स्टेट असिदगी अफबा सानारोय क्या पुथोक्तुना इंडिया दा स्टेट असिना सानाबदा डोमिनेट तौबा ngamlibani मरम असिना एसोसिएशन सिंह अमदी सरकार के स्पोर्ट्स विभाग सिंह एक्टिव ओइबिदुना स्टेट असिना अफबा सानारोय सिंह पुथोक्तुना इंटरनेशनल लेवल दा कम्पीट तौबा ngamnabagi apamba phongdoki PWD के चीफ इंजीनियर ना लाइरब स्टेट ओइजरबसु स्टेट असिना फेंसिंग दा इंडिया दा डोमिनेट तौबा ngamli यामना एक्सपेंसिव ओइबा गेम ओइबना मरी लेनबा विभाग अमदी लनाय मियो सिंगना सपोर्ट तौहनिंगी हाइकी थौरमदुदा MLATS बिशोरसितना मणिपुर असि इपाई पुहाक्तक्तगी थांगता मसाना असि सागोनदुना लाकपना फेंसिंग मसाना असि यामना चानबा मसाना ओइरी हेना होनरबदी इंटरनेशनल की लेवल अमदी ओलंपिक ता मेडल लौबा ngamgani haiba wafam sing phongdoki थांगता सतुसी अफो कानाबा अमना अखोइगी लैरिबा थांगता हाबसने अखोइ कल्चरल रिलेटिव कसमनि अदन मसी अखोइ वाखन जिसुदा चिंचलागा सानम मतमदा अखोइदा नया अखोइ लाइन दिखि तौबा ngamnabagi अखोइदा करियजमा अखोइना लैबदौना अखोइनि हरिसिमा इ खंजिगे दुगा चैंपियनशिप असिगी बीरभद्र सिंह मेमोरियल ट्रॉफी फॉर मिनी बॉयज टीम चैंपियन KSHC खोंगमन बीरभद्र सिंह मेमोरियल ट्रॉफी फॉर मिनी गर्ल्स टीम चैंपियन दा उपाक्याम गई सोराइसम रोनिका मेमोरियल सब जूनियर बॉयज टीम चैंपियन दा उपाक्याम गई सोराइसम रोनिका मेमोरियल ट्रॉफी सब जूनियर टीम चैंपियन दा KHSC खोंगमन याम सिंह मेमोरियल ट्रॉफी फॉर कैडेट बॉयज टीम चैंपियन दा उपाक्याम गई नोदिया सिंह मेमोरियल ट्रॉफी फॉर जूनियर बॉयज टीम चैंपियन दा SIRC अनौ देवी मेमोरियल ट्रॉफी फॉर जूनियर गर्ल्स टीम चैंपियन दा उपाक्याम गई अरिबम नंदेश्वर शर्मा मेमोरियल ट्रॉफी फॉर सीनियर बॉयज टीम चैंपियन दा SIRC हिजमोंगबी RK सनातोंबी मेमोरियल फॉर सीनियर गर्ल्स की टीम चैंपियन दा मणिपुर पुलिस स्पोर्ट्स क्लब थांगजम गोपाल सिंह मेमोरियल ट्रॉफी फॉर बॉयज ओवरऑल टीम चैंपियन दा SIRC मनी देवी मेमोरियल ट्रॉफी फॉर गर्ल्स ओवरऑल टीम चैंपियन दा उपाक्याम गई मदे गवर्नर्स कप फॉर ओवरऑल टीम चैंपियन दा उपाक्याम गई नताखरे नेशनल रेफरी वरंबा केस रोबिंद्रो सिंह नंगसी महाकी मयुम खोंगम पाता मसागी अनाबा मदगी खंगौदना लेखिदबदा अम्फा इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन फुटबॉल रेफरी वेलफेयर कमिटी मणिपुर न सो अवाप फोंदोरकली इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन सिंधुना कुमन लंपाक मेन स्टेडियम दा ngasiदगी महाराजा घनेन्द्रजीत मेमोरियल सुपर डिवीजन फुटबॉल लीग टूर्नामेंट हौदोखरे हौदोपगी थरमदा इम्फाल म्युनिसिपल काउंसिल के चेयरपर्सन अरिबम निमाई शर्मा काउंसिलर रति कुमार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मोहरी अमदी अम्फागी सेक्रेटरी रंजित रोयसु सरुयाखी ngasi sanakeba match aduda citizen club soibam lekaina 11 star akam patpu goal ahum amada maithiba pikrai citizen club ki goal ahum adu swami rongrina goal ama aduga L Fernando na goal ani chanki 11 star ge amata ngareba goal aduna N Ramesh na chanki हौजिल लोइसलपदा ngasi nongmagi oiba ingasa gi pau ICR lampel pate gi phangba pau gi matungina ngasi gi khwaidagi sakibagi chang degree celsius 38.9 khwaidagi ingbagi chang degree celsius 22.ahum nuksitaya wesing manil gi chang ayukta chada marfudra ni thoi numidang waramda chada humpuga mapal nongjugi chang 8.1 mm ni Housing Maruba Pau Amona United Tribal Liberation Army की कादर निफु मंगा खुलाई का कोना सरेंडर तौखरे पलेल दगी यामला बद्रा का कोना फाखिबा आर्मी की कर्नल अजय चौधरी यावना मियोय अहुम कोर्ट न बेल पिखरे अमदे 9 गवर्नर्स का फेंसिंग चैंपियनशिप की ओवरऑल टीम चैंपियन उपाक्याम गेन ओइखरे ISTV न पिजब पाउ मतांग से लोजरे मियंग ताबिरि बसिंग मुखाना खुरुमजरे